ngirani nivuga bajye bumva vuba vuba, nivuga rimwe bumve kabiri, kandi nihaguruka nabo bahaguruke banuname bahe icyubahiro, bitabaye ibyo ngibyo bazabura n'uva gusenya. Mwaramutse tutariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Murasazo bwa hagati Israeli niyo yakubwira isano yaraye ihura naryo. Abasekere bese nibo bakubwira amarira barize bakabogoza bagenzi bamaze gupfa, abandi ari inkomere nibo bakubwira imiryango yabo buryo iri mu kababaro n'agahinda. Kandi igisike cy'Israeli nicyo cyakubwira igihombo gikomeye cyane bakomeje kugira muri iyi ntambara, abikoresho bya gisirikare bikomeje kuriturwa na drone. Ayo mashusho mubona ku ruhande rw'ibumoso yafashwe na drone, ndetse n'uruhande rw'iburyo isenyuka nirimburwa bikomeye byakozwe na Hezbollah bibasira Israeli. Ariko kandi nanone Israeli nayo ikavuga ikomeje kwihagararaho, byanga bikundi bagomba guca intege Hezbollah, kujya Hezbollah yikomeza gusuzugura ubutegetsi bw'abazioniste uko bashaka kamahoro n'umutekano iboneka kuri Israeli, ngo nakizatuma bitagerwaho. Ndaje mubwire ishyano isanganya rikomeye rikomeje kwibasira amajyaruguru ya Israeli, Haifa ndetse no majyepfo ya Liban. Ishyano bakomeje guhuriraho naryo mu buryo butangaje. Sibyo gusa turagarukaho, ahubwo Iran ikoze ibyo Amerika yanga. Drone za Iran na drone za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose ziri guhangana, ariko urinzi bw'ikirere bwa Iran bukerekana neza isumbwe. MQ-9 Reapers, MQ-4 drone za Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'ingenzi cyane, ishyano razigwiriye. Nyamara sikiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Asiya bwa hagati hafi y'umuhora Hormuz, ngo bari mu bwoba bwinshi cyane ko Iran ari ubwo iraza guhita ikoresha bwa bwato bwabo bunyaruka baherutse gusohora, ndetse bakoresha na za misile zabo izo bita Kera missile zica cyane ku rwego rudasanzwe zikorera munsi y'amazi, bakibasirwa ngo niba Iran ikomeje uburu rwego rwo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bakagaragaza neza cyane ko ntabwo babafitiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abitegura guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo nazo ndabigarukaho, sibyo gusa ndibuze kugarukaho, ahubwo kugeza ngo Israeli irimbuwe Iran yakaniye numuburu ukomeye cyane hawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israeli, ko gahunda ihari kuri Israeli Iran ifite ari to eliminate, kwirimbura, kuyivanaho. Ni amagambo atangajwe na Iran IRGC ihamya neza cyane ko barangije kubona ko umwanzi urukumbi wo mu karere ari Israel, kandi kuva ku rwa Rohani kugeza na n'uyu munsi ibibazo bikomeje kwibasira Urasirazuba bwo hagati biterwa na Israel. Kubw'ibyo Israeli itegereze umuvuturwo udasanzwe uzaturuka kuri Iran ndetse na acts of resistance bazakomeza gukora. Ndabikubwira, yitwa Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu buru na Mohammad Hussein Khamenei, Ayatollah wa Iran, werekanye neza cyane yuko muri kino gihe barimo gukora iminsi mikuru yo kwizihiza ubuzima ngo babaye umuyobozi w'ikirenga Iran wa mbere. Baravuze bati tugomba guca agasuzuguro gakomeye muri HDMZ cyangwa Hormuz, atariho gusa kandi nanone tugomba kurangiza agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje kutwataka, ariko bimenye kandi asobanukirwe neza ko twe Iran tujyagaze bwuma tugifite ubushobozi budasanzwe bwo guhangana namwe. Amagambo ya Hussein Khamenei ndayakubwira yose ko yakabaye, kandi nawe uraza kumenya neza aho abanyarwanda bahagaze muri uyu munsi w'ibirori zabo, bagaragaza ndetse n'icyubahiro bahereza cyangwa se baha abayobozi babo b'ikirenga. Uyu munsi wari ni Hussein Mokhtar Khamenei, akari we muyobozi w'ikirenga wa gatatu wa Iran. Turabigarukaho. Ndakujyana no mu Burusiya, aho Zelensky Volodymyr nyuma kubona kari gukubitwa bikaze, nyuma kubona ko Ukraine ikomeje gura nuva gusenya, ahamagara Vladimir Putin aturabizi ibyo yakoze nabibonye, nabonye kuri ufite amapinya, ufite imbaraga ziremereye. Ngaho rero ndemeye ngwino duhure imbona nkubone tuganire turi buryo twarangiza kino kibazo. Mbaza ngo none ubutumwa Zelensky atanze kuri Vladimir Putin bwakiriwe bute i Kremlin? Ese Putin ari tayari guhura na Zelensky ngo maze baganire guhosha amakimbirane intambara ishyirwa akadomo? Aho ngusubije ariko mukanyura mu igisubizo. Ngiyo ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze tujyane ku musozo. Ikaze kuri mwese. Nizo ibikomeje kuvugwa kuri Tala cyangwa se ikomeje kuvugwa cyane muri kino gihe mu itangazamakuru no kuri réseaux sociaux. Nizo urugamba muri Asiya bwo hagati, ariko cyane urugamba rwa Iran. Gusa urugamba rwa Iran rujyana na urugamba rwa Israel kuri Hezbollah.
ni ibintu bijyanirana, ndetse na Iran ubwo yavuze yuko itazemera ko imirwano irangira Hezbollah ikiraswaho cyangwa se Liban ikiraswaho. Bikaba bivuzwe neza yuko Liban na Iran ni nk'agati k'inkubirane, uvuga umwe ugomba kuvuga undi, mu gihe urugamba rwo muri Asia hagati rwashyirwaho kadomo mu buryo bwuzuye. Hezbollah itari yabona ituze, Liban batari bareka kuyirasaho, nta mahoro abandi babona, ntabwo Iran yakwihangana na gatoya. Byagenze gute none? Nkuko amakuru atangazwa abivuga, mu buryo butangajwe hari ibisasu byinshi bikomeje gukocorwa mu bice bitandukanye, kandi IDF irimo gutakaza abasirikari bayo, ngatakaza n'ibikoresho byayo mu mirwano ikomeje kwibasira mu buryo batigeze batekereza n'umunsi wa rimwe. N'umusirikare wa Israel wahitanywe n'igitero cya misile zo kurwanya ibifaru za Israel, no vango n'ifaru bya Israel misile yaturutse kuri Hezbollah. Nk'uko igisirikare cya Israel kibitangaza, ibi byabaye mu gihe hari intambara ikomeje ku ruhande rw'amajyaruguru, aho imirwano hagati y'ingabo za Israel na Hezbollah yo muri Liban yakomeje kwiyongera, nubwo hakomeje gusabwa ko imirwano yahagarikwa burundu. Bivuga ko iki gitero kigamije ingabo za Israel zikorera mu majyepfo ya Liban. Misile yagonze imodoka y'intwaro ihitana umusirikare, inakomeretsa bikomeye umupolisi. Ingabo za Israel zavuze ko raporo za mbere zigaragaza ko igisasu cyo kurwanya ibifaru cyarashwe n'inyeshyamba za Hezbollah cyangwa se umutwe wa Hezbollah mu majyepfo ya Liban. Ingabo za Israel zirimo kurasana. Inkuru iheruka kuvugwa igaragaza akaga gakomeje guhura nako, cyane cyane ingabo za Israel zikomeje guhura nako kaga, cyane cyane ingabo zoherejwe mu majyepfo ya Liban. Hezbollah yakoresheje kenshi ibisasu bya misile zirwanya ibifaru, indege zitagira abapilote n'ibitero bya roketi ku birindiro bya gisirikare bya Israel, mu gihe kandi nanone Israel yasubije ibitero by'indege n'ibikorwa zo ku butaka byibasira ibikorwa remezo bya Hezbollah n'abarwanyi bayo. Ubu bwicanyi bubaye mu gihe imbaraga zo kugarura umutekano ku mupaka zikomeje gukora cyane, ariko kugeza igiye ku ntego bigakomera nk'aho ari akanyamasyo kirukanyira mu mutara gaturutse Igisenyi. Ibiganiro biherutse kuba muri Amerika bigamije nanone kugabanya urugomo byagoranye cyane kugira ngo bigere ku ntego zazo. Impande zombi zishinjanya kutubahiriza ubwumvikane hagati yazo. Raporo zivuga ko Hezbollah ikomeje kwagunga gahunda zagabanya cyane ubusugire bwayo mu majyepfo ya Liban, mu gihe Israel ikomeje ivuga ko ibikorwa bya gisirikare biza komeza kugeza igihe ibibazo by'umutekano ku mupaka wayo wo mu majyaruguru bihagaritswe. Urupfu rw'umusirikari rushobora kongera igitutu ku buyobozi bwa gisirikare cya Israel, mu gihe imirwano ikomeje kuzenguruka impande nyinshi ngo nabo birwaniho banamuhorere. Kuri Hezbollah, igitero nk'iki kandi kigaragaza ubushobozi bwayo bwo kwibasira ingabo za Israel, nubwo ibikorwa bya Israel bikomeje nanone muri Liban, kandi bikaba ari ibikorwa biremereye bivuga ko bigomba kwibasira kino cyerekezo. Intambara nshya ikomeye yo kugira ububasha irimo nanone kubera muri Liban, kandi ishobora guhindura uburinganire bw'ubutegetsi muri Asia rwagati. Mu gikorwa cyamaze guteza ihungabana mu Burayi no mu karere kose muri rusange, umuryango umwe bw'Uburayi watangaje ko ugiye kongera inkunga ya gisirikare ku ngabo za Liban, nubwo Hezbollah nayo igifite imbaraga. Umutwe w'ingabo ukomeye cyane muri Liban ushyigikiwe na Iran wanze ku mugaragaro gahunda yo guhagarika intambara ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, itabiriza mu gihe cy'indagurika rikomeye. Imirwano hagati ya Israel na Hezbollah ikomeje gutera ubwoba bw'amakimbirane yo mu karere mu burasirazuba bw'agati, mu gihe ingamba za diplomasi zo gukumira icyo kibazo zisa n'izidakora neza. Muri iki kibazo rero Uburayi burimo gufata iya mbere mu byo abasesenguzi benshi babona nk'ingamba zo gukomeza inzego za leta ya Liban no kugabanya ingaruka z'imitwe yitwaje intwaro ikorera hanze y'ubuyobozi bwa leta. Byibuke ko ku munsi w'ejo ni nakubwiye yuko mu gihe Leta Zunze za Amerika na Liban bari mu mipangu cyangwa se bafatanya na Israel mu mipangu yo gushaka uburyo barahagarika intambara hagati ya Israel ndetse na Hezbollah, mu byo banze bavuze yuko Liban na Israel bagomba kwemeranya ko ari inshuti ntacyo bagomba gupfa, ariko kandi Hezbollah yo bakayisenya. Liban nk'ubutegetsi bwa leta nabwo karwanya Hezbollah kuko ari umutwe utegamiye kuri leta. Ibi nakubwiye ko bishobora guhita bizana kudeta, aho Hezbollah ishobora gukora igikorwa gikomeye cyane ikazana ibikorwa biremereye cyane, ikagaba igitero kuri leta ubwayo ya Liban ikayimura, Hezbollah igasigara itegetse Liban. Babimenyerera abanyaburayi baravuga bati ubwo
leta zunze ubumwe zifashe uyu mwanzuro ubona Isirayeli ndetse na Libani uko agiye kurwaniriza hamwe Hezbollah igiye gukora icyitwa coup cyangwa se coup d'etat indani muri cya gihugu Beirut, maze ari basigara bayoboye kiriya gihugu. Kubwizo rero reka dukomeze igisikari cya Libani gihangane na Hezbollah, bahuriza hagati na Isirayeli, Hezbollah bayirimbure akarere gatekane. Nyamara Hezbollah nayo ifashwa nande na Iran, kandi Iran irakomeye, kandi nta munyamerika, nta mwisirayeli, nta munyaburayi. Nubundi Iran ibishobora kutazemera igagurutse imbaraga zazo za gisikari nkihangane n'urwo ruhande rwa Libani, ari nabyo bishoka cyane cyane kakare kagiye kubamo akavuyo gakomeye kugeza uyu munsi atigeze gatekerezwa. Tugarutse rero ni kuyandi makuru ari kuvugwa kuri Iran, cyane cyane Iran nayo ikomeje ibikorwa zayo kandi bikomeje gutera ubwoba yuko ashobora kuvuka akaga gakomeye kugeza ngo barimbuye Isirayeli, niko bavuga, kugeza Isirayeli irimbuwe burundu. Iran ntabwo izigera ituza, ntizigera ireka gufasha imitwe yabo. Iran ntabwo izigera ireka gufasha imitwe ya Acts of Resistance, ntabwo bazareka gufasha aba Hezbollah, bazareka gufasha Hamas. Iran ntabwo izarekera gufasha abantu bose barwanya Isirayeli, bazabikora kugeza ngo Isirayeli irimbutse. Niyo kintu cyane bafite ku mutima, niyo magambo aturuka i Tehran, niyo magambo avugwa n'abayobozi b'inzego zitandukanye za Iran, nkugaragaza neza ko batishimira igihugu cya Isirayeli. Ni ubutumwa bugaragaza ko nta gushidikanya buturutse ku mutwe ukomeye cyane w'ingabo zindi twara za Iran, IRGC. Yatangaje ko umutwe w'abarwanyi uzakomeza urugamba rwawo kugeza igihe ingabo z'amahanga zirukanwe muri ako karere, nicyo yise ubutegetsi bw'abazioniste gikuweho. Uyu muburo uje mu gihe hari umwuka mubi mu karere, imirwano y'igisirikare iri kwiyongera, ndetse n'urwego rw'uburusirazuba bwo hagati bushobora kuba bwerekeza mu cyiciro cya kabiri cy'intambara iteye akaga kurushaho, ishobora kwataka ibigo byinshi. Mu kwizihiza isabukuru y'urupfu rwa Russia cyangwa se Ruhal Khamenei washinze Repubulika ya Kisilamu n'imyivumbagatanyo yo ku ya 5 Kamena 1963, umutwe wa IRGC wagaragaje ko Iran ariyo iri hagati y'intambara y'amateka yo kurwanya imbaraga z'amahanga. Itangazo ryashimangiye ubumwe bw'igihugu n'ubudahangarwa, rivuga ko inkunga rusange muri Iran ikomeje kuba inkingi y'ingenzi cyane y'imbaraga z'igihugu mu za gisirikare, diplomasi na politike. IRGC yavuze kandi ko ibintu biherutse kuba byahinduye isura, byahinduye cyane uburinganire muri karere k'Uburasirazuba bwa hagati. Nk'uko itangazo rivuga, abanzi ngo ba Iran bahatiwe kwemera ibyo yise amategeko mashya yashyizweho n'igihugu cya Iran n'ingabo zacyo. Ingabo za Iran zagaragaje by'umwihariko ko Iran ubungubu igenzura kandi igacunga umuhora wa Hormuz ukomeye cyane, umwe mu miterere y'ingenzi cyane ku isi mu gutwara ingufu, nk'ikimenyetso cy'uko ikomeje kongera imbaraga mu karere. Muri make ko IRGC igifite ubushobozi n'ubuhanga bukomeye bakomeza guhangana. IRGC kandi yatangaje ko abanyarwani batazigera badashyira amaboko mu muzu ngo bemere kwirambika imbere y'ikinyoma cy'umwanzi n'ibyo bagezeho byose. Iri tangazo ryakomeje rivuga ko igisirikare cya Iran n'inzego z'umutekano byashoboye gushyira ukuri gushya ku batavuga rumwe nayo, haba mu buryo bwa politiki no mu buryo bwa gisirikare. Muri make bagaragaje imbaraga nshyashya ku buryo bazange cyangwa se babyemere, no barangije kubona ko Iran itakiri Iran ya kera mabwira ngo cishwa ngo nayo yemere ishwe, ahubwo ngo ni igihugu uyu munsi gifite nanone icyo kivuze muri geopolitique, cyane cyane muri karere. Ubwije amagambo yatangajwe n'ubutegetsi bwa IRGC igisirikare cya Iran, bavuga yuko hari ibikorwa byinshi byagaragaye ko bashoboye, ndetse bakavuga yuko bazakomeza guhangana muri Burasirazuba bwa hagati. Nugaragaza neza ko cya gitekerezo bari bafite mbere na n'uyu munsi gihari. Ubutegetsi bw'abazioniste niyo virusi muri Burasirazuba bwa hagati, kandi iyo virusi igomba kuzarimburwa burundu. Iyo virusi bagomba kuzayishakira umuti n'urukingo, ariyo muzioniste cyangwa se umuyahudi muri Burasirazuba bwa hagati witwa mu Isirayeli w'uyu munsi kwa Netanyahu. Ngo buriya butegetsi ni ubutegetsi bw'iterabwoba, ni ubutegetsi bugomba kurimburwa, ngo nibwo butera akaduruvayo mu karere. Nyamara
ubutegetsi bw'abazioniste nabwo bwita ubutegetsi bwa Iran ubutegetsi bw'iterabwoba mu karere. Muri make umuntu wese utemera ubutegetsi bwa mugenzi we aba ari umuterabwoba. Kuba Iran itemera ubutegetsi bw'abazioniste ni umuterabwoba, kandi kuba nanone Isirayeli itemera ubutegetsi bwa Iran ni amaterabwoba. Urebye nk'ibihugu bisigaye by'abasuni cyangwa se byo muri kara karere, nta kindi gihugu gikunze kuvuga ko Iran ari abaterabwoba. Wenda muri iyi minsi byarahindutse bitewe nuko Iran yagira asa muri ivyo bihugu, karasa kuri position za gisikize Leta Zunze Amerika bikanagiraho ingaruka kuri ivyo bihugu bwazo. Ariko mbere yaho nawigeze avuga ko Iran iteye inkeke ibyo bihugu ngo bayite iterabwoba, keretse Israel yonyine na Leta Zunze Amerika. Ariko kandi nanone ibyo bihugu byo byaguhuzaga na Iran mu kuvuga ko Leta ya Israel iteje inkeke akarere, bakayishinja gukora ibikorwa by'iterabwoba. Bisa naho Iran kivuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bya bihugu nanone birimo Qatar, Saudi Arabia, UAE barabyemera ko Israel hari ubwibangama. Niyo mpamvu bose babona neza ko Israel ikwiriye gucisha make. Mwabonye ko misi ishize UAE, Leta Zunze z'Abarabu, Emirats z'Abarabu, bagaragaje neza ko badashyigikiye Israel ku bikorwa zikomeje gukorera muri Gaza, muri Libani, ndetse no gushaka gushyira akarere kose mu ntambara. Ntabwo ibyo birego byigeze bijya kuri Iran. Ntabwo yigeze ishinzwe ibyo birego byose. Muri make dore icyo Iran izira. Iran izira yuko ifasha abantu wakita ngo ne abarengera igihugu cyabo, abarwanira ibihugu zabo. Muri iriya mitwe ngiye kukubwira ntabwo ari imitwe y'igihugu nk'uko akita igisirikare cy'igihugu. Oya, ni imitwe irwanira ibihugu zabo. Iyo muri Kongo nabo bayita Wazalendo, no muri Amerika no mu Faransa yigeze kuba yimeze nk'iyo ngiyo. Ne abene gihugu basa nk'abishyira hamwe bagahagara ku ihame rivuga ko ubutaka bwabo butazigira buvogerwa. Kabone nubwo leta yabo yabifite intege nkeya cyangwa se tabyitayeho, bazarwana bakurikije kurengera ubutaka bwabo n'igihugu cyabo. Hamas ni umutwe uvuga ko utazigira wibasirwa muri Palestine, bakabita umutwe w'iterabwoba kuko ubangamira Israel mu gihe se ishaka gukora ibikorwa muri Palestine. Hamas igahaguruka ikarwanya Israel, ubwo nyine gahinduka umutwe w'iterabwoba kuko urwanya Israel. Hezbollah muri Liban nawo ukaba ari umutwe uvuga ngo ntabwo uzigira utakaza, wemera ko Liban itakaza agace kabo ko mu majyepfo n'uduce twatakajwe cyangwa se twafashwe na Israel imbere tugomba kuzongera kugaruka. Ubwo nabo bakaba ari gutyo bari kwirwanaho, bakitwa abaterabwoba kuko barwanya Israel. Hanyuma ukavugamo nabo muri Iraq, Islamic Resistance, ndetse nabo muri Syria, ukongeraho n'abahuti bo muri Yemen. Bose babanga cyane cyane ko imbaraga z'abanyaburayi na Israel zaza kwataka ubutaka bwabo bukigarurirwa na Israel, bakagira ijambo kuri ubwo butaka k'ibyo badashobora kuzihanganira. Ibyo rero bahita babyita iterabwoba. Kuba rero leta ya Iran itera inkunga iyo mitwe ngo ihagarare yirwaneho yo gutuma Israel yitina mu bihugu zabo, bavuga ko leta ya Iran itera inkunga iterabwoba. Nta n'ikindi kintu Iran izira, nicyo ngikizira gutuma Israel idakora ibyo ishaka gukora mu karere. Na benshi bahomboka inyuma ya Israel bayishyigikira ngo n'ubutaka bw'Imana, nagwa bazi neza icyo bavuga. Usibye ko nanone ko Iran nayo ntigira amahame akarise y'ubwicanyi karundura bite no kugira ku mahame ya Kishia cyangwa se amahame ya Kisilamu y'Abashia, aho nimba umukubise nawe akumanyura ndetse akagusumbirizaho. Nta gushotora, ariko niba umushotoye uri umupfu wigendera. Ngibyo ngayo mahame kuri Leta Zunze Amerika na Israel na mahame mabi, ariko na Israel yagira ivuga yuko nyine nimba wishe umwisrael umwe bagomba kuzica bawe abarenze 1000. Ivyo rero byose bikagaragaza neza ka karere kari mu kavuyo, ariko Iran igashinja Israel ko ariyo seba yazana wako kavuyo ko mu karere k'Uburasirazuba hagati. Gusa na Israel nyine igashinja Iran ko ariyo nyirabayazana. Mubwiye nyine muri buryo bigendamo, bashinja Iran ko ariyo nyirabayazana kuko idateye inkunga ya mitwe bititerabwoba. Ise yakora ibyo ishaka kandi nta n'uwayibuza. Ko rero Iran itera inkunga iriya mitwe y'iterabwoba biteye inkeke Israel. Ibyo rero Iran iravuga yuko kujya kare kazatekane ari uko abazioniste bazamaze kurimburwa burundu, kandi ingabo z'amahanga ziri muri Leta Zunze Amerika muri kara karere zigomba kuba zavuyemo uko bizagenda kose. Ibi rero bikagaragaza neza uruhande Iran igihagazeho, kwitifuza amahoro, ikifuza intambara, kandi byanga bizakunda iyi ntambara ngo bafite ikizere cyo kuba bazanayitsinda, bazatsinda Israel, bazatsinda Leta Zunze Amerika. Uwo tuvuga kuri ibyo by'intambara za Israel ndetse na Iran na Leta Zunze Amerika, gatugaruke bisa nk'ibihombo bikomeye cyane bikomeje kujya kuri Leta Zunze Amerika na Amerika ubwo yatangiye kwemera. Tavuga ko koko za ndege Iran nabwo ngo yamanuye bakabihakana zaramanuye koko. Ibibazo wakibaza nibi ngibi. Ese uko byo kurinda ikirere bya Iran byahatiye Amerika gusubira ku mbuga za kera kujya kumwonge batekereze kabiri, bitewe n'akazi k'indege zitajya pilote zabo bari bizeza kabaye zero. Bara ry'indege rya MQ-1 ryateje impaka
ko kuba indege zishaje zigaruka mu gihe igabanuka ry'indege za MQ-9 Reaper zikomeje kubura kuko zirimurwa na leta ya Iran. Hanurwa ry'izi ndege ryavuzwe na Iran ryongerera igitutu gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi Amerika yabanje kubihakana, gusa mu nyuma yaje gusanga urwo ruhakaniro rudahari kuko n'ibisigazwa by'izo ndege bigaragara. Igikorwa cyateje igihuha cyaguse ukuvugwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ni ukuza indege za MQ-1 zo mu bwoko bwa MQ-1 zihendutse cyane ishobora kuba zigiye ngo mu butumwa bwahoze bukorwa na MQ-9 Reapers zimaze kurimburwa muri Asazo bwagati. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwemeje ko indege itagira abapilote ya MQ-1 Predator nayo yarashwe na Iran mu bikorwa byakozwe hagati ya tariki 30 Gicurasi na tariki 31 Gicurasi ni mu gihe cy'intambara iri muri Iran. Ibyabaye byazamuye ibibazo bisa ku bijyanye no kumenya niba indege za Amerika zitagira pilote zisubira mu bikorwa byazo bucece. Ni indege za MQ-1 Predator yasezerewe ku mugaragaro mu gisirikare cya Amerika mu mwaka wa 2018, bavuga ko izo ndege zitazongera gukoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gushyigikira ibikorwa bya gisirikare hirya no hino muri Asazo hagati mu gihe ikirenga imyaka 20. Kugaragara kwa MQ-1 byatangajwe nyuma y'igabanuka rikomeye ry'indege za MQ-9 Reaper zo mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu kirere bari bizeye cyane kandi kazi bazajya bakoresha muri za operations zikomeye, ari mpamvu bari basezereye MQ-1 muri mwaka wa 2018. Gusa kuba izi MQ-9 Reapers zikomeje kurimbagurika mu burasirazuba bwo hagati, raporo zagaragaje ko indege zitagira pilote zigera kuri 51 za MQ-9 Reapers zarimburiwe muri intambara yo muri Iran ndetse no mu gice cya Yemen. Ibyo bihombo bizongera igitutu kuri Washington cyo kumenya ni gute bakoresha n'indege zihendutse buryo budafite wenda igihombo kinini bwateza. Buriya manzi byumve neza, MQ-9 Reapers ni indege igomeye cyane yitwaga ko ari indege iremereye, inarusha zimwe mu ndege zindwanya agaciro, ndavuga fighter jet zigenda mu pilot. MQ-9 Reaper waruzi ko igura amadolari arenga miliyoni 30 z'amadolari, miliyoni 30. Iran ikamaze kurimbura ifatanyije n'abahuti bakamaje kurimbura 51 zose kuba nayo mafaranga niba warize imibare hafi miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za miliyoni 200 nanjye ndasetsa ni miliyari zimaze kurimburwa na leta ya Iran muri kino gihe gusa cy'intambara. Drone 51 imwe igura amadolari miliyoni 30. Ibi rero byese bituma bazana MQ-1 Predator ngize ku rugamba yongera igaruke kuri tere nk'ubwo bari barayisezereye. Ifite umuvuduko ntarengwa hafi kilometero 117 ku isaha. Iyi MQ-1 Predator kandi ishobora kugera mu kirere ikamara amasaha 28. Ifite uburebure bwa metro zigera kuri 10 ni feet 25. Hanyuma ifite kamera ya EO koresha zibanze, kamera zikoresha amashanyarazi, sensors, infrared na laser. Ni intwaro zimo misile za AGM 114 zowe n'agatekizwe Hellfire kagirwa neza. Hanyuma kandi yaguzwe neza cyane cyangwa se yakozwe hifashishwa ubushobozi budasanzwe. Ukamenya neza cyane ko kuri ngo bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite 138 zakora MQ-1. Niyo mpamvu bavuze ko kuzizana ku rugamba bifite icyo bisobanura, arimo kwirinda cyane cyane igihombo gikomeye. MQ-1 Predator irahendutse cyane kuyigura no kuyikoresha ugeranije na MQ-9 Reaper nshya yakoreshejwe n'igisirikare cya Amerika bagahura n'igihombo. Abasesenguzi bavuze ko iyi ndege ishobora kwakira igihombo byoroshye mu gihe cy'ubutumwa mu gihe ibyago byinshi mu turere duhanganye cyane nka Iran byaba bibaye. Icyakora MQ-9 Reaper igurukira hejuru cyane, igenda vuba kandi ifite sensors zigezweho cyane na parike yo kugenzura. Hagati aho abasesengura bashobora gukurikirana uduce tunini, akurikirana intego nyinshi cyarimwe akoresha MQ-9 Reaper no kohereza amakuru menshi y'imirwano no ku rugamba. Hanyuma izi nanone zikomeye za Predator zivuga ko zohereza amashusho meza ariko zitagereranywa na Reaper. Gusa urwego rwazo rwo gukora zoom narwo rukaba urwego rwiza cyane, ndavuga MQ-9 Reapers. Kuryo nyine Predator kuzohereza ariko akuru kugira waramenye gukoresha izi MQ-9 Reaper kohereza izi Predator MQ-1 nukuru kugira. Bivuga ko amajwi cyangwa se bivuga ko drone zirenga 100 za MQ-1 zisigaye mu bubiko ubwo rugamba rwatakinyiraga ishobora kuba zigiye kujyanwa kuri tele. Inyinshi muri izo ndege zimuriwe mu bubiko bw'igihe kirekire muri Arizona nyuma yo gusezererwa mu kazi
abasenguzi bavuze ko hagati ya 50 n'ijana zabitswe zishobora kuvugururwa no gusubizwa ku kazi niba ngombwa. Gusa zishobora gushyirwa nanone mu butumwa bufite ibyago byinshi, mu gihe Reapers zari zifite ubushobozi zagenewe ibikorwa bikomeye nazo zabaye zihagaritswe. Uburyo bushobora kandi gufasha kuzigama ngo biko buke cyane bw'ibikoresho bya gisirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika busigaye, kugira ngo bataza kumara za Reapers zose basigaranye bakayisanga bari mu gihombo. Ingamba nk'izo kandi zishobora kandi kugabanya ingaruka z'ibikorwa by'igihombo z'indege zitagira pilote nyinshi bakomeje guhura nabyo murasazuba bwo hagati. Gusa Iran ikomeje gukora ibikorwa byinshi byo guhumya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko si indege gusa barimo kurasa, ahubwo n'ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo bukomeje kwibasirwa. Ingabo mu mazi za Iran zivuga ko ku ya 3 Kamena zibasira system yo kuyobora no kugenzura zari mu bwato bwa Amerika, bakubita ubwoko bw'ubwato bwo mu mazi ya Gulf. Iran ishimangira ko iyi mirwano yari igisubizo cy'icyo bise igisubizo ku bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakozwe kuri Iran, aho Washington yahohoteye Iran mu mazi. Ubwo no baza gusubirisha ibisasu biremereye cyane bibasa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati n'undi munsi nimuzamenyera abanya-Iran ntabwo bakina, komeza kubamenyera no kwizana akaga gakomeye. Ibyo nibyo byateye rero ko Iran isubirisha imbaraga zikomeza gisirikari zigira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine ku bwato bwabo. Mwite Hussein Khamenei Ayatollah, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, yanditse ubutumwa abwira Donald Trump yuko ibyo barimo ari nk'ubusazi batabizi neza, baraza guhura n'igihombo gikomeye. Iran ku isabukuru yo washinze Republika ya Kisilamu ya Iran, Lola Khamenei, mu muhango ukomeye cyane wanabereye ubuyobozi bw'igihugu urubuga rwo gutanga ubutumwa bwa politike n'ibitekerezo. Mu ijambo rye, umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei yaburiye ko kwiheba kwa rubanda n'amacakubiri ari imbere mu gihugu, asaba Iran gukomeza kunga ubumwe mu buryo yise urugamba rwo kurwanya ingoma y'ubwami cyangwa se ingoma y'igitugu. Khamenei yavuze ko amakimbirane ari hagati ya Tehran na Washington arenze kure amakimbirane gisirikari cyangwa se amakimbirane diplomasi, ahubwo ko afite inkomoko makimbirane akomeye mu bitekerezo. Nk'uko umuyobozi wa Iran abivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zirwanya icyo yise umwirondoro wihariye wa Iran, aho kwanga politike runaka ikurikizwa na Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Amaherezo yashyize amakimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran mu buryo bwagutse ku bijyanye n'imiterere, ubwigenge n'ubwenegihugu bwa Iran ubwabyo, kandi ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanya. Itangazo rya Hussein Khamenei cyangwa se Mojtaba yongeye gushimangira cyane ko guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikubiye kuri iyo ngingo kurwanya ubwigenge bwa Iran. Ati ububasha bwo gutegeka buyobowe na Amerika bufite ikibazo kuri iki gihugu n'imiterere yacyo yihariye kandi idahinduka. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli ntibishobora kwemera ko habaho Iran ikomeye kandi yigenga y'ahantu hatari habi nk'Abayisiraheli nkuru. Ati umwanzi yatsinzwe n'ingabo za Iran ndetse akozwe isoni zikomeye kandi mu buryo busobanutse mu mihanda. Ati umwanzi ubu arimo gushyira intambara ye y'uruvange ku ntege ebyiri: kwangiza ukwemera kwa rubanda no guteza ubushishozi cyangwa se guteza akaduruvayo mu bayobozi. Ati umwanzi ubu arimo gushaka guhungabanya Iran, ariko ntabwo bizakunda. Mojtaba Hussein Khamenei agaragaza neza ko ikibazo bafite giterwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza ari kubona Iran isenyutse nk'igihugu, ngo cye ku igihugu gikomeye gishobora gutegana na Israel. Umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei yavuze ko iki gihe gitanga amahirwe mashya yo kubyutsa no guteza imbere ibitekerezo by'impindukamatwara byagize uruhare mu guhindura Repubulika ya Kisilamu ya Iran kuva yashingwa. Yanavuze ko imimerere iriho ubu ari amahirwe yo gukomeza guteza imbere umurage wa Lola Khamenei, agaragaza uwashinze Repubulika ya Kisilamu nk'isoko ikomeye y'ubuyobozi n'icyerekezo cya politike n'ibitekerezo bya Iran ubwayo. Ahubwo wakibaza, Lola Khamenei yari inde? Lola Khamenei yari muntu ki? Yagaragaye nk'umuntu w'ingenzi mu mpindukamatwara ya Iran yo mu 1979. Ayora umutwe wahiritse Shah Mohammad Reza Pahlavi kandi ugahagarika ubwami bw'igihugu nyuma y'imyaka myinshi y'ubutegetsi bw'ubwami. Nyuma y'impinduramatwara, Khamenei yashinze Repubulika ya Kisilamu ya Iran, maze umuyobozi mukuru wa mbere w'igihugu ashyiraho gahunda nshya ya politike yahuzaga ubutegetsi bw'idini n'ubutegetsi bwa leta. Ku buyobozi bwa Khamenei, Iran yahinduwe idini ya Kisilamu,
aho inzego z'ubuyobozi bw'amadini zagize uruhare runini mu miyoborere, amategeko no gufata ibyemezo by'igihugu. Nyuma yo kumara imyaka myinshi mu buhungiro zirwanya Isha Kamini yagarutse muri Iran muri Gashyantare 1949 maze ahita aba umuyobozi utavuguruzwa w'ishyaka ry'impinduramatwara nyuma y'isenyuka ry'ubwami. Urupfu rwa Kamini mu 1989 rwateje ihinduka ry'ubuyobozi mu mateka, aho inteko y'impuguke za Iran zahisemo Ali Khamenei ngo amusimbure nk'umuyobozi w'ikirenga no gukomeza gahunda y'impinduramatwara ya Repubulika ya Kisilamu Iran, kuko Khamenei cyangwa se Rouhani yari adafite ubushobozi bwo gukomeza. Morshaba butumwa aha Leta zimwe za Amerika nawe ni nk'ubwa asekuru. Ingabo Rwanda mu bazi za Iran zivuga ko zizakomeza gukora ibishoboka byose zikirwanaho, kandi atari zo gusa, ahubwo abanyirani bose bazakomeza gukora ibishoboka byose bakirenyira mu gihe bahanganye n'igitutu cya Leta zimwe za Amerika na Isirayeli. Abadashaka ko Iran ibaho batazanabibona, kuko Iran izakomeza kwirengera no kwirwanaho, kandi ibyo bashaka bazabigeraho. Tuve muri Iran muri Asazo hagati tujye mu majyaruguru y'isi, aho Uburusiya na Ukraine bakomeze mu ihangana ritoroshye. Zelensky akora gutakamba, aratakamba ariko bamerewe nabi. Intambara mu majyepfo ya Ukraine nayo yafashe indi ntera ikomeye kandi irahindagurika mu gihe Uburusiya bukomeje gutera imbere mu rugamba mu karere ka Zaporozhye. Mu itangazo rishya, Moscow iyo yatangaje ko yafashe Kramatorsk nyuma y'icyo yitaga igitero gikomeye kandi gihurije neza hamwe ingabo cyagenewe guca impande z'ubwugarizi bwa Ukraine. Iyi ntambwe ivugwa ije kandi mu gihe umurongo w'ingabo muri Ukraine ugenda ugaragara bitewe nuko imbaraga ziri kugenda ziba nyinshi ku ruhande rw'Uburusiya zikaba nyinshi ku ruhande rwa Ukraine. Inyungu zipimirwa mu myanya yafashwe no kugabanuka gukomeye kw'abanya Ukraine, kandi aho nta ruhande rusa naho rushaka cyangwa se rushobora kwemera ko rutsinzwe, ariko Uburusiya burabigaragaza ko bwatsinze, ko ari insinzi bafite. Mu bice byinshi imirwano ikomeje kuzura mu buryo ukomeye. Ingabo z'Uburusiya na Ukraine bagaba ibitero bikomeye mu ntambara ikomeje itagaragaza ikimenyetso na gikeya cyo guhagarikwa. Nkuko bitangazwa na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya, imitwe y'ingabo zo mu mutwe wa Vostok cyangwa se itsinda ry'ingabo zo mu Burasirazuba nizo zayoboye icyo gikorwa, amaherezo zigafata agace ka Kramatorsk nyuma y'ibikorwa biranze kandi by'ubuhanga. Bari bamaze igihe kinini cyane bahazenguruka. Moscow ivuga ko igitero kigamije gusenya ku buryo buhoraho ibirindo by'ingabo za Ukraine mu gace no ku nkengero zako, bagashyiraho igitutu gihoraho kugeza igihe imirwano itsindiwe. Muri make Ukraine bayitsinze burundu, agace kakigarurira mu buryo bwuzuye. Gutsinda aka karere rero nk'uko Uburusiya bivuga ni insinzi ikomeye cyane yongera gushimangira cyane intego yabo bafite muri Ukraine ko byanga byakunda bazegera. Abategetsi ba Ukraine abategetsi b'igisirikare cy'Uburusiya bavuze ko umutwe w'ingabo zirwanira mu kirere w'114 bakoreraga mu gice cy'ingabo zirwanya abasirikari ba Ukraine bakoze igikorwa gikomeye cyane bakoresha imbunda zabo za rutura ndetse n'indege zabo, maze agace kaza mu maboko y'Uburusiya. Uburusiya bwavuze ko Kramatorsk ari ikigo cy'ingenzi cyane cyo kwirwanaho ku ngabo za Ukraine. Minisiteri y'Ingabo yavuze ko ingabo z'Uburusiya zatesha agaciro ubuso bungana cyangwa se zafashe ubuso bungana na kilometero kare bigize inyuma ingabo za Ukraine, mu gihe inyubako zirenga 150 ziri muri icyo cyerekezo zabohowe zigarurira ingabo z'igihugu cy'Uburusiya. Abategetsi b'Uburusiya bavuze ko iki gikorwa ari indi ntambwe mu bikorwa zabo byagutse byo kwagura inyungu z'ubutaka mu gice cya Zaporozhye no gushyira igitutu ku ngabo za Ukraine. Minisiteri yakomeje ivuga ko ingabo za Ukraine zatsinzwe byinshi mu rugamba mu gihe cy'imirwano. Raporo za gisirikare z'Uburusiya zavugaga ko itsinda rinini ry'ingabo zo mu Ukraine zigizwe n'isosiyete imwe ryatsinzwe mu gihe cy'igitero. Yongeye kandi Moscow yavuze ko ingabo zayo zangije imodoka byinshi by'intambara bifite intwaro, imitungo ya gisirikare yo gutwara ibintu, uburyo bwo kurasa ibisasu bya misile n'indege nyinshi ziremereye zitagira pilote, bivuga ko zakoreshejwe n'ingabo za Kiev mu bikorwa byo kugenzura no gusatira. Uretse imirwano ibera hafi ya Kramatorsk, Uburusiya bwasohoye imibare ivuguruye ku bikorwa bya gisirikare hirya no hino mu gihugu. Nkuko Minisiteri y'Ingabo ibivuga, imitwe y'ingabo zo mu matsinda menshi yibanze yakoze ibikorwa byo kugaba ibitero mu byerekezo bitandukanye icyarimwe kandi bitanga umusaruro. Bivuga ko itsinda rinini ry'ingabo ari ryo ryatakaje bimwe mu bice byinshi by'ingabo za Ukraine. None Volodymyr Zelensky
arimo gusaba yuko yahura na Vladimir Putin bakaganira ku buryo bwo kurangiza aya makimbirane, kuko ngo abona ko intambara ikomeje kuba mbi cyane kandi ikomeje gutera igihombo gikomeye ku ruhande rw'igihugu cya Ukraine. Volodymyr Zelensky ati face to face, reka isura ku yindi mure na Vladimir Putin tuganire ngo ni gute twarangiza aya makimbirane, ni gute twarangiza iyi ntambara, abaturage badakomeza gupfa kitwe kubikomeza guhomba. Nyamara Uburusiya bwe bwaravuze mbere yuko Ukraine biri mu biganza byo kwemera ko intambara irangira. Akabazo nkubaza ngana ku musozo, iri ni herezo ry'intambara Zelensky agiye guca bugufi cyangwa Putin nagaraza kuzemera? Mbwira kuzumva muri comment. Ndagushimiye, uri inshuti nziza ujye ubana natwe buri munsi. Ngaho rero gubwa neza, imigisha amana n'amahirwe bibe kuri wowe. Amahoro.